Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kumikami yawe, Ramba, kurukundo kwawe, komera Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kurukundo kwawe, Ramba, kumikami yawe, komera Tarasisi Hope Ministry. Shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe, Tarasise Shaserine, bakora ibikora inka, birambire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, bama batwibuka. Tarasisi Hope Ministry, hey, Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kumikami yawe, Ramba, kurukundo kwawe, komera kurukundo kwawe, Ramba, kumikami yawe, komera. Nifasha imfuvyi n'abapfakazi, nifasha abagwariye mu bitaro, batagira shinge na rugero, abasangwa butaka likabambika, abasangwa butaka likabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara, kanatsinda rimitaeba ntaho nikora, ko biyungunganye, ko bisanasane, Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kumikami yawe, Ramba, kurukundo kwawe, komera Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kurukundo kwawe, Ramba, kumikami yawe, komera. Ale, yeba, Tarasisi Hope Ministry, Bumve Shaserine, Tarasisi Hope Ministry, bumve Shaserine, erega na Shaserine, akora ibidasanzwe, Tarasisi Hope Ministry, bumve Shaserine. Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kumikami yawe, Ramba, kurukundo kwawe, komera Tarasisi Hope Ministry, Ramba, Tarasisi Hope Ministry, komera kurukundo kwawe, Ramba, kumikami yawe, komera Tarasisi Hope Ministry. Shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe, Tarasise Shaserine, bakora ibikora inka, birambire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka, bama batwibuka. Tarasisi Hope Ministry,
Hey, Tarasisi Hope Ministry. Ramba, Tarasisi Hope Ministry. Komera kumikambi yawe. Ramba kurukundo kwawe. Komera kurukundo kwawe. Ramba kumikambi yawe. Komera. Dufasha imfuvyi n'abapfakazi, dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero, abasangwa butaka likabambika, abasangwa butaka likabafungurira, nikibagira abana bo ibarabara kanatsinda limitaye banaho nikora, ko biyungunganye ko bisanasane. Tarasisi Hope Ministry. Ramba Tarasisi Hope Ministry. Komera kumikambi yawe. Ramba kurukundo kwawe. Komera Tarasisi Hope Ministry. Ramba Tarasisi. Abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV munkundire ndabaramutse ndabayipfurize no kugira ibihe byiza hamwe na Pasika nziza. Ni prote turakingewe nk'ibisanzwe nkabangarutse kugira ngo ndababwire ko ndafite aga surprise keza cyane, aho muravyibuka neza ku munsi wa Noel twakiriye umunsi mukuru abanyakarama canka abatwa canka abasonga butaka byose biravugwa. Ni vyiza cyane tunaramutse abasanzwe baserukira ishiramwe ry'abatwa iniproba. Ku munsi wakurikiye twakiriye umunsi mukuru aba-Islamu barangije amafungo ya Ramadan. Muyibaza ko no munsi yagiye gukurikira ikirero, turacari muri bwa bumwe bwa rukundo dusanga muri Tarasisi Hope Ministry. Tugiye ubundi kandi gutora babandi twari kumwe kuri Noel, twipfuriza ibihe bya Noel kugira ngo twongere kuba kumwe mu kubagirira umunsi mukuru wa Pasika, umunsi twibutsa ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabibutse neza Tarasisi Hope Ministry icagura nta muislamu nta muporoti nta muki, abene igihugu bose ibitwarika kumwe. Ubulo turagiye muri urwo rugendo kugira ngo mukanya mugumane natwe gusa tubafite ama surprise menshi, muze gukurikirana ibigiye biba ibiza kuba ibiza gukurikira urugendo nuko n'ibirori hano heza cyane byateguwe tuza kubazana kugira ngo basangire natwe namwe umunsi mukuru. Namwe ho muri twifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza. Shalom. Tarasisi Hope Ministry. Ramba Tarasisi Hope Ministry. Komera kurukundo kwawe. Ramba kumikambi yawe. Komera. Ale Yeba Tarasisi Hope Ministry. Bumve Chanceline. Tarasisi Hope Ministry. Bumve Chanceline. Erega na Chanceline akora ibidasanzwe. Tarasisi Hope Ministry. Bumve Chanceline. Tarasisi Hope Ministry. Ramba Tarasisi Hope Ministry. Komera kumikambi yawe. Ramba kurukundo kwawe. Komera Tarasisi Hope Ministry. Ramba Tarasisi Hope Ministry. Komera kurukundo kwawe. Ramba kumikambi yawe. Komera Tarasisi Hope Ministry. Shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi aba-Amerika, afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasisi Chanceline.
bakora ibikora inka biramire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Tarasisi Hope Ministry Tarasisi Hope Ministry namba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe namba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe namba kumikambi yawe komera Dufasha imfuvyi n'abapfakazi dufasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka likabambika abasangwa butaka likabafungurira nikibagira abana bo ibarabara likanatsinda lihimitaye bantaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane Tarasisi Hope Ministry namba Tarasisi Hope Ministry komera kumikambi yawe namba kurukundo kwawe komera Tarasisi Hope Ministry namba Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo kwawe namba kumikambi yawe komera ushobore kuramukanya n'abashitsi batugendeye niwo muco w'ikirundi turamukanye rero shalom 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 kaze cyane muri runo rugo sijya mbere turanezerewe kongera kubabona nubwo iminsi yari haciye itari mike ariko biciye muri Tarasisi Hope Ministry twifuje kongera gusubira gukorana namwe kugira ngo dushobore gusangira akanyamuneza cabuze babane nguko vyamye hambere n'ibihoreko n'ubu ibihe byose bakavuga ngo bati amen. Reka rero turanezerewe kongera kubana namwe nkuko twari twarabanye cagihe n'ubu turaza kugirana ibihe vyiza twibutsa abariko baradukurikirana bari hafi n'abari kure ko dufise umunsi mukuru na cyane umunsi mukuru wo kwifurizanya ibihe vyiza byo kwibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo aho Yesu yaducungura ku musaraba igorigota. Twese turakijijwe sivyo? Tizera ko twese dukijijwe. Yego. Twibutse kandi ko Tarasisi Hope Ministry itarobanura nkuko twari twivuze bwa mbere muribuka neza mwebwe twari kumwe bamwe tuhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo hari mu beza Noel abari hano gira uko turazi. Wow, nubona rero mwakoze kugaruka abandi mutari hano tubaye ikaze kugira ngo tuze kubana neza muri uyu mwanya tuza kumara muri kino kibanza. Agatawuriro mu minsi yaherangira mwebwe nimwabimenye twarongeye kubana nabo mu muryango wa Islam mu kwifurizanya amafungo meza ya Ramadan barimwo ni kimwe mu vyerekana ko umuryango wa Tarasisi Hope Ministry utarobanura umuntu wese umwene gihugu wese abayumva yisanze. Uyu munsi rero numuzi twongeye gukorana namwe aho Tarasisi Hope Ministry yituje kwipuriza umunsi mukuru mwiza wa wa Pasika oduhimbaza gupfa no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Twatomboye twasanze mwese mwaramwakiriye kandi mumwizera. Rero muri ivyo nico gituma turi hano kugira ngo twipurizanye umunsi mukuru mwiza wa Pasika. Hano rero dukoranye turi uburyo bwishi kugira ngo tubanze tumenyane. Turi kumwe n'abanyakarama abo twari kumwe twipurizanya Noel nziza. Imana ishimwe bongeye kugaruka. Mutama wacu nzamurira ikiganza turamukanye.
amahoro cyane yarishyuye ikibazo cyararyoheye cyane abadukurikiranye ku mbuga dusanzwe turiko nawe n'umunsi twongeye kuba kumwe tukaba turi kumwe kandi bapfakazi batishoboye kugira ngo dusengere akanyamuneza. Ndabibutsa neza ko Francis Manirakiza ariwe asanzwe uhagarariye Ministry ya Transition of Ministry, yategetswe kuba ari kumwe natwe ariko ntibyakunze ko atariko arakorera hafi muri kino gihugu, ariko kandi yavuze ati nibwo yari kuba ari muri kino gihugu yabahamagara tukicara mu kabari tugasangira agakanya nk'uko muri ko maragakamagira. Atariko kandi kubera atari hafi muri kino gihugu turaza kuvyuma mu ijambo ry'intangamarara, ariko kandi cyatumye avuga ati naho biruko reka abatumeko kugira ngo dusabikanye aka kanyamuneza. Reka rero mbere neza na neza kugura bino birori dusabe Sofone hariya hirya ari hano canke ari mu bikorwa hariya, kadutume Iva nacu Iva adusengere mu mwanya muto, umwanya wose tuza kumara hano waragize Imana, hanyuma muce mugira ko mudufasha byo guhimbaza no gutazira Imana kugira ngo tube turanezerwa nubwo Yesu yapfuye. Aya masaha rero ni hamwe bari kumusaba bamuhindagiza mucane kwa Herode, gira gutya kubita subira. Pilato avuga ati ka ivyo birandenze, twara Herode aje mu vyiwe. Turiko turavyibuka neza amasaha nk'aya n'amasaha atari yoroshe, n'amasaha yose ariko arakora igikorwa camukuye mu ijuru kugira ngo aducungure natwe twitegevye. Reka dusabe rero Iva ashima Imana ko mwashitse amahoro, yereka Imana n'umwanya tuza kumara hana cakira ko asengere byo tuza kwihereza byose muri kino kibanza. Iva tuguhaye ikaze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana ushobora byose, datinya kubanyagura ku ngoma, turagushimiye neza yawe, turagushimiye ko wabanye natwe kuva mu gitondo cya kera iyi sana kumwanya tubazima. Niwakire icyubahiro cyawe Mwami Yesu. Hari benshi batabashije kugera kuri uno mwanya, ariko twebwe nabo turi kumwe bose Mwami wabyemeye ko dukoranira muri iki kibanza. Niwakire icyubahiro cyawe Yesu. None rero Mwami Imana ugira neza, reka tukwereke ibikorwa byose bigiye gukorerwa ngaha Mwami, bize kuba ingirakamaro kuri buri muntu wese uzokoze nyakubahwa. Turakweretse Mwami aba bantu bose bari ngaha, turakwinginze kubane nabo, buri umwe wese umugirire neza zo kubona igitangaza cyawe Mwami uzokoze. Natwe Mwami uza kutugirira neza, haba ari twebwe izina ryawe rije mbere Mwami uzokoze. Reka Mwami ukomeze kubana natwe kuva ubu kugera no kwiherezo Mwami uzokoze. Dusengeye ibyo tuzagufungura Mwami, turakwinginze databuja ubihezagire ugeze ubihumanure uzokoze nyakubahwa. Abaza kubifungura bize kugira akamaro mu mibiri yabo uzokoze databuja. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe gira Yesu Kristo, amen. Turakora gukomera Imana amashyi tubishimira. Reka abo muri team Transition of Ministry TV baduteramishe kugira ngo tubanaye tumererwa neza mu ndirimbo zabo. Take him on, I'm
mejuru yangiriye neza yankunda hinduka nanje nzibira mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa Uwiteka Imana muremyi w'isi neza Kuri
twasenze twabigiriye ko kabisa akayabago mu gifaransa bavuga ngo bon appétit mu cyongereza na hajya nta muntu azi icyongereza mbwira twese twakarukiye muri ya mashuri aciriritse sha nta n'umwe azi icyongereza kweli avuge bon appétit twumve nta n'umwe sha ndabafasha zose uri bumere abanyeshuri nta na bon appétit muriga mwarimu wigisha ntuza hano harimo umwigishe bon appétit mu Kiingereza enjoy your meal ubu nanjye ndakivutse bon appétit batembe neza yego